Ang usa sa mga timaan nga ang Mesiyas niabot na kung siya mataw sa gingharian ni Hari David, kay ang mga propeta nagsulti man nga kaliwat ni Hari David ang mahimong bag-ong hari sa Israel nga tawgon og manluluwas. Nga pag-abot na ni Hesus, ang mga Hudiyo dili gyud makatrace nga siya nataw didto sa gingharian ni David. Pero ang tinuod, nataw gyud siya didto sa Bethlehem, ang lugar ni Hari David. Didto lang siya nataw sa pasungan, kay gisalikway man siya sa mga katawhan na tarong-tarong o balay adtong panahona. So muna si Hesus, iya sang gidua-duaan o kanang kuang-kuan ba, sakay-sakayan ng ilang hunahuna. Siya kamo, di mo mutuo nga Mesiyas ko, kay wa ko matao dito gyud sa lugar ni Hari David, sigon sa inyong pag-evaluate, pag-investigate. Pero nga nung magsige mamog kupot anang kamatuoran na nga si David gani ningon man nga Ginoo ni nako ang Mesiyas. Sa ato pa naguna niya ang Mesiyas. Hinana ba niya unsa may bot ipasabot ni Hesus niini nga ang anak sa Ginoo nga maoy nahimong manluluwas, dili pwede nga himuon lang nato nga pure gyud nga anha lagi ba, limited lang gyud siya sa iyang gigikanan diha sa tao. Si Maria maoy nanganak ni Hesus, pero dili si Maria maoy sinugdanan sa pagkatao o sa kinabuhi ni Hesus. Kanang imong tupad, kinsa may nanganak ana, pangutan ako no, kinsa may nanganak nimo. Moingon gina siya akong mama, pero pangutan siya ang imong yung mama mo'y sinugdanan sa imong kinabuhi, diha gyud gasugod imong mama. Unsa sa inyong tanaw? Inyog yung mama, maoy ugdo pa ang inyong mama, wa gyud kinabuhi. Ha? Kinsa man say nanganak sa inyong mama? Iyang mama. Nga kinsa man say nanganak atong mama sa iyang mama? Sa sige nimong pangutana ani, musangko gyud ka nga kadto si Adan og si Eva. Nga kinsa may nanganak ni Adan og ni Eva? Wa may lain. Wa man to'y laki pa og babae atong panahon na, di gimugna sila sa Ginoo. So gusto lang ni Kristo nga ipahibaw bas mga Hudiyo nga ay mo pagsigig limit sa akong gigikanan diha sa tawhanon nga kuan gigikanan or ginikanan, kay ang tao nga tinud-anay sama ni Hesus naggikan sa Ginoo. Kana sang imong tupad gikan sa nas Ginoo. Mao bitaw nga karon gi-emphasize na ni sa simbahan tungod ni Kristo nga kitang tanan mga anak sa Dios. Kusog ra ba kitang moingon ana nga tao ra man gud ta, saon man gyud tao ra man ta. Ano bang di gyud ta mo angkon nga anak tas Ginoo. Pero kusog kay moingon amahan namo naa kas langit. Oh, unya moingon din tao ra man gud ta, kinsa bagoy dili makasa. Pugni lagi imong kaugalingon, di ta kapugong pa diroy, tao ra man kita, bisag ikaw gani di man gani ka kapugong anaon pampare. Matag-anan ra ba sa usahay? Tingali arong mga orasa di ko kapugong, tingali aning mga tuiga di ko kapugong, di sad ka kapugong sa sala. Pero wa na magpasabot nga di gyud nato mapugnan ang sala. Kay si Maria nakapugong sa pagpakasala,
ang mga santos nga atong gideklarar bisag 40 nilang makasasalaa kayo sama ni San Agustin, nakapugong na gid siya sa sala sa dihang iyang papuyo ang pagtuong tinud-anay diha sa iyang kasing-kasing. Muna sa atong unang pagbasa, si Tobit nga buutan kaayo na sakit, ang iyasang anak nga buutan liwat niya si Tobias, mao'y nakasulbad sa iyang sakit. Si Tobias ba mao'y makagagahom, dili gikuyugan siya sa Ginoo. Ang gahom sa Ginoo mao'y nagkuyog niya, motong paghidhid niya sa apdo sa tong apdohang iyang gida, nawagtang dayon ang sakit sa mata ni Tobit nga iyang papa, og nakakita siya. Sa ato pa, ipakita na sa unang testamento pa lang, sa Old Testament, na ang Ginoo nihimo na gyud sa mga tao nga iyang anak. Ang gahom niya gi-entrust diha sa mga tao. Amo nakita sad karon naa sad tay gahom. Pwede ra gid ta nga moayo og masakiton, mopapahawa og yawa, makakita ta sa mga butang, makatugkad ta sa mga butang nga dili kayo panato mahibaw-an, nya madiskubre nato kay naatay Dios non nga kaalam. Sige, lingi ay mong tupad na muangkon ka nga anak kas Ginoo. Wa mo lingi, kanang wa mo lingi, klaro kay na wa na mo angkon. Nya og dili ta mo angkon nga anak tas Ginoo, automatic anak ta sa demonyo or puy-an tas demonyo. Mao ra man gipaabot sa yawa nga di gid ta mo angkon nga anak tas Ginoo. Haron dali ra ta niyang tintalon, dali ra ta niyang ilaron, dali ra ta niyang pa ikot-ikoton diha sa iyang gahom. Pero og mo claim ta nga anak tas Ginoo, wa na gyoy makatubpag or makabuntog nato. Pananglitan kanang wa kay kwarta. Wa kay kwarta ba? Og kahibaw la jud kang anak kas Ginoo, mangutang ka dili. Ha? Nganong mangutang ko taong kang anak man kas Ginoo? Di ka mangutang oy. Ang imong inahan, ang imong amahan, Ginoo, nya mangutang ka ng mga tao. Ang Ginoo nga mo'y tuburan sa tanan, mo'y imong papa, nya mangutang ka ng imong sigataw. Di na pwede oy. Unsa may imong buhaton? Anak man kas Ginoo. Di adto ka mudangop sa Ginoo, Ginoo wa na ko'y kwarta. Gutom kaayo. Ingno din kas Ginoo sama siyang gisulti ni Kristo, ang tao dili mabuhi sa pan lamang kundili sa matag pulong sa Dios. Awan na, sulbad. Sulbad na. Mutuo makakas pulong sa Ginoo, ay nalagpamahaw. Kanang pulong sa Ginoo mo na ipamahaw. Kay mabuhi na kana. Nya dangtan kag mga usak simana, hapit na kadili kalakaw, ay kuha naman luya man kay imong lawas, di ba? Kay maluya man gyud kay wa na may kaon. Nya moingon ka, Lord, mura naman kog mamatay ani. Moingon dayon ang Ginoo nimo, ayaw kahadlok sa makapatay sa lawas pero dili makapatay sa kalag. Oo nya, maratol pa kana. Nga kanang lawas mamatay man gina, bisan gani sigihan na nimog pakaon, mamatay man gani na sa siging kaon. Pila ka buok diha giatake tungod sobraas kaon, di ba? Daghan kayo Ingkaon niya gutomon pa din, patay man gyapon. Yang sa may kalainag mukaon ka gutomon ka patay man lang gyapon. Pulos man mamatay. Sintro diha sa kalag. Mao na. Nya moingon din Ginoo pag hinulsol sa imong mga sa kay hapit na mapaong ang imong kandila. Ana. Hinulsol sa mga sala, magunsa magsakto kas kaon,
pero puno ka sa sala, yawanon kay imong kinabuhi, may pagwa kay kaon, unya Diyos nun. Muna ingos Kristo, bulahan kamong mga kabos, kay inyo ang gingharias langit. Pila man kabuk nato nito, ana. Nya karon kung mas stage 4 ka cancer, bisan pag naa kay daghang pagkaon, bisag naa kay daghang kwarta, stage 4 ka colon cancer pananglitan or pancreatic cancer, patyon gyud gana. Okay. Unsa man mahadlo ka dili. Kung kibaw kang anak kas Ginoo, moingon gyud ka, thanks be to God, adto nako magpuyo gyud sa balay sa akong amahan. Di lipay kay kang na stage 4. Lipay. Nilingay mong tupad. Yung namalipay ka ma stage 4. With all honesty, malipay ka nga ma stage 4 cancer. Buta na din na dayo magpatabang na to, pader. Stage 4 cancer na akong mama. Tabang itaon mi pader nga makapagasto na ko. Ang amnesia, mura amnesia. Mura ba ka na bang di gyud mo angkon ba? Stage 4 na imo pag yung tabangon. Stage 4 na gani. Huwata na lang na nga mupaw. Nya imong tabangon, imong yung sana ipakimo, imong yung paoperahan kay mamasing yung ka, kay gusto yung kang mabuhi. Inig humag-opera, gasto pag yung tag 200,000, tag 300,000, patay na yun. Ana, nakupatay man gani ng mga way sakit. Kana na bang masakiton? Masakiton na na lang, pader. Tabangi ko nga ma-prepare akong mama or ma-prepare ko sa akong kamatayon. Nga dili unta ko mahadlok ani. Kay kahibaw ko nga mamatay na gyud ko. Ana, mao nay saktong iampo, wa pay gasto. Dili kay magsikag pangutang niya. Di ra ba jud ka mobayad, hangtod na lang mamatay ka, di jud ka kabayad. Sus, tunglohon pa kasi imong giutangan, ang bagag nao, may ratag mamatay buang-buang ngayon. Ikaw nangutang ka kay para dili mamatay, gitunglo na hinong kasi imong giutangan, kaya nga kabayad. Ay, pagwa na lang. Ako lang ning gipanghisgutan, dili tungod kay magtinungluhay ta, o dili gusto nga mga matay ta, nga di na lang ta magpakabuhi. Ang nindot ba, nga kanunay tang aware nga anak tas Ginoo, aron dili ta magbuhat og mga buhat nga sukwahi sa pagkaanak sa Ginoo. Panalitan kanang imong sigig pangiskis anang kilay, anak pa ka kas Ginoo ana. Sige pakulor ana imong buhok, siging inom ana mga pills, palaygit pagyod, mag-abortion pagyod, magpuyo-puyo pagyod, sige pagyod pangaway anang silingan, makigbungol, siging pakigbungol, siging ilog ana mga utlanan, siyuta, kana mga kabtangan, kinihaay, anak pa ka kas Ginoo. Pangutanay mong kaugalingon. Kanarong pinatyanay sa Russia o sa Ukraine, pila na kakalibo ang nangamatay anang ilang gubat. Anak pa ka tas Ginoo. Gapahimos ta ning daghan kaing bahandi. Ang Russia porting datua sa bahandi, ang Ukraine dato sa dang ubang mga nasod dato nya nag-away. Anak pa ka tas Ginoo ana. Gipamalit pa na ninyo slat nga ritanan. Wa na hurot atong slat. Baligya ang slat magukon-ukon pagpalit. Anak mga kas Ginoo, ato ning tukuron ang balay sa atong amahan. Di ba? Sige be, katapusang lingi sa imong tupad. Ing na mga piltas challenge ni Father. Ing na. Ya mo yango gani ing na anak kas Ginoo. Ya mo lingo gani, ya, murag anak mangkas demonyo. Bitaw kanindot unta kun maghiusat ang tanan. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, unsa tigingon diri? Daiga ang Ginoo kalag ko. Magdaig unta ang atong kinabuhi sa Ginoo. Tungod aning atong pag-ila nga kitang tanan mga anak sa Dios, ang bahandi nga tinud-anay wa dinhis kalibutan tua sa gingharian sa atong amahan. Manindog na ta.